हामबाय दिनै जोंनि त्रिपुरा नर्थ आन्ड खवाइ डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि बिसिंथि जोंनि गोथाम ब्लक कमिटि जोंनि खवाइ डिस्ट्रिक्टआव खबजाक 26 आश्रामबारि 45 कमलपुर 46 सुरमा आबादनि जों ब्लक कमिटि दुब्ला सोलिनाय दिनै फैलानो जोंनि बरमगोनां प्रेसिडेन्ट मिनि वार्ड आबादनि जोंनि डिक्लारेसन दङ बेलायखिन हामबाय जों याफारो दिनै जों अजराखा हामबानो बागै जों फैलानो डिक्लारेसन होनाय 26 आश्रामबारिनि जों प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि जारा जोंनि portfolio manjak forum sini declaration nai President Chongjaka Amit Debarma Vice President Khorogpuri Sumal Singh Debarma Sushil Debarma Doyananda Debarma Ronendra Debarma Khorogpur Vice President Khorogpuri Khorogdok Secretary Rajkumar Debarma Prafulla Debarma Romendra Debarma, Joseph Debarma, Manoranjan Debarma, Upendra Debarma. Okay, Treasurer of Chongjaka Khorogpur, Krishnakanto Debarma. Okay, 26 Ashrambari. Abon ya gulo जों साप्लायनाय 45 कमलपुर आबका बिजाब प्रेसिडेंट चंग्जाखा समीर देबबर्मा Vice President Khorogpuri Krishna Kumar Debarma, Dilip Debarma, Guno Kondo Debarma, Borjoram Debarma, Borokai Vice President, Secretary Orobo Khorogdom now Puspo Debarma, Pranab Debarma, Kamal Krishna Debarma, Sukuranjan Debarma, Robi Rai Debarma, Diraj Debarma, Corporate Secretary, Treasury Chongjaka, Jyotish Debarma. Tamu 46 Surma, KSC, Banglang Reserve, Gupta Narayan Debarma, President, Vice President of Khorogpur,